Dalan, kinapudno ken biag. Wan, Joan, gatangan yun daytoy daga, nga asidag dito'y nagsaadan ti balayaw. Ilakaw, takasapulak ti kwarta. Sige man nga rod, nanadig na. Ibagak ka nila kay ko inton umawag. Imbes nga ilakok iti sa balay. Da kayo laangan, taam-am mo kayaw. Nagronakan ka, tanasingpat ka. Sige, nana. Takasaritak to nila kay ko. Plano mi talaga ti gumatang iti daga. Tapag patakdaran mi iti balay, kan pagmulaan iti natang. Ay, wan, balasang kaw. Ala, gatangan yun ti dagak. Nangag ko ti saritaan da mamakan Joan. Agatangan ka no da Joan ti daga ni nanadig na. Ket, anya ko manugatangan da. No kumada trabahom, di data kumatimang gatang. Pagpatakturan tay tinapinta sa balay. Dalang aruden da ito'y tawidak to kini mama balay. Sa bagay, jak kayak ti paatiw ka ni Joan. No adda balay na, rumbang nga damot balay ko. Anya ka di da ito'y linuto masidaan Joan. Nag-upgad. Kayat mo ka di ang madadaol ti salon at me, gapoy ti kastingar aramidam, ha? Nangrunak ka ni mama, tahay blood. Kasano ang naapgad? Katjak pa inasinanday talutluto, manang. Ulbod! Awan serbem nga agigyan di ti balay. Ala, baliwam ti aglutoy ti sidaan. Anya? Kan laglagi pa man, di mo kaapgadan. Takan. Kasano may ang naapgad dahil ti sidaan talutluto? Katjak pa yung pinasinan. Nakibiyangan naman siguro ng tulot-luto. Ingagara na nga inasinan iti ado. Tapno gumura kanyak ni mga. Hoy, da kayo adwa. Saan kayo ang makigiddan kada kami kada mamaamangan? Da kami kadi iti anak ko ti ibagbagan, manang Angie. Alakit din. Tumakder kayon nga agina, Joan. Inton madamdaman ton amangan kayo. Kumuna kami pay. Sidak langan day ta fried chicken mo, boy. Ha? Ano nga ngay ti sidak? No sidak ang day ta sidak? Ala, bayaan mo boy. Panawan pa pay laida dito kusina. Agawaan nyo. May katiganas ko amangan. Yung makikitak da kita pa nagrupa yo. Pasensya amundaan, Chicho. Takasjay at talaga ti ugalit. Well, agtong palaklakta iti kayat ni manang Angie. Tapno awan ti tumaod aparikot. Agan anos ka. Tabarang makapatakder kayon tuumatan iti balayo. Katadan ton bukod jo balay. Awan ton mangpaspasakit iti riknam. Wen mama, dakkel mo ton ti ornong mi iti bangko. Tatunggal agipaw iti anak yo, idiretsok iti bangko. Kat umdas mat ti matmat gadak kadag iti lakok a merienda. Para iti masapsapol ni boy iti pagadalan. Ken iti share ko para dito balay. Saan ka akaskin ni Angie, agastadora? Tunggal agsweldo, adala tagatangan na aparakan ko ana. No saan abag, sapatos, wano saan, bado. Dayta ti pakaragsakan na, mama. Ay, katnimat nardo, sadot. Day talatan makibarbar ka dater aramiden na, adimat manggad. Adda ngamin panggadan ti asawa na. Isuan nakadependar latan. Awan tinasaya at apagbanagan da no kasta ti aramid. Di damat nga rod dumngag iti pamagbagak. Kasanulaangan ti masakbayan ni Chinky nga anak da. Sapay ko maata makapagpanunot da, mama. Iti kasta, agurnong damat. Ita kayo lang asumangpat. Di mo pampanunutan ti trabahom dito'y balay? Pasensyakan manang Angie. Inuray ko pa'y ngamin tay singirak nga agbayad iti nautang na kanyak kadag iti lako. Nagadupay la arason mo. Jak umanugot ang makastrak kayo ita dito'y balay. Awan ita ni mama dito'y balay. Tanapan iti balay ti kasinsin na. Iso nga ita, agyan kayo dito'y ruwar. Anya? Maturog kayo dito'y ruwar. Dita kayon.
Manang Angie! Maasi ka kumamat kada kami iti anak ko. Pastrakan na kami. Naglamin dito'y ruwar. Manang Angie! Ala, dito'y kayon balay ko amaturog, Joan. Agyaman kami, Nana. Ay, nagalasmat ti ugali day ta abirat mo ani Anjay. Akas la kukwa na day ta balay ni Madam Sonia. Idinto ta na ikamkamang laang. Naranggas da kada kami iti anak ko. Ngam agan ano sa klaang, Nana. Diyak kayat tiriri. Agpakumbaba aklatan. Ngam di mo itulok aranggasan da kayo Nang runa tawan mo't mading aramid siyaw. Nana, Ay, nagalas talaga ti ugali ni Anjay. agan ano sa klata, Nana. Imbag tulaangan no makapatakder kami iti balay mi. Talumasin kami to. Wala. Iti mabiit. Magatang minti dagayo, Nana. Makitam ti naramid mo. Anya nga ita? Awan agluto iti armusar. Apay ngamin adi mo pinastrak idirabi ida Joan. Awan bibiyang ko kadakwada. Ala, ingkan ilo katiri daw. Tapno makastrak da. Kat agluto da iti armusar. Si kanti mapan mangilukat no kayat mo. Kunak mat abay-bay amlang ida. Ngamin, isuda ti katulong tayo. No awan ni Joan, awan agluto iti kanen tayo. Hoy, Joan, agsukat kay ti kurtina talabaang. Anya ka diter aramidom diti balay? Agtugtugaw ka lang? Idinto ta makipagnanaed kayo lang agina? Di ka agdanag, Manang Angie. Aglaba ak to inton bigat. Agluto ak pay ngamin iti i-deliver ko ang merienda. Itan, ti panaglabam. Saan mon nga itantan? Manang, saan mat nga emergency dayta? Aglaba ak to inton bigat. Ne. Nagpuskol ket din ti rupang? Agbain ka mat Gapo ta makipagnanaed kayo lang diti balay ti asawa? Pudno abalay na daytoy. Ngam ipatawid to pay lakan kuana ni mama. Iso nga ita. Kukwa pay laang ni mama daytoy abalay. Kastagayam Pues, alaan yung dagiti bado yung agina, tapumanaw kayo ditoy. Anya? Diyak kaya tikaskan ka diti balay. Natangsit, numawan mo't pagtangsit na. Naimbaglangan tanalapdak da Joan. Apay payla ang alinapdam. Bayam apumanaw da. Unay kan aya, bakit? Di mo ka di mamiris. Ano pumanaw da? Marigatan kan iti trabaho dito'y balay. Kaya rigan na ti katulong dito'y balay. Isuadimon papanawen. Sa bagay. Ken maysa, dakkel ti maitultulong na dito'y balay. Isu ti agbaybayad iti kuryente. Ken gumatgatang iti pangkusina. Sa bagay. Husto ka. Parigat at tidang nga. Nalablabas pa'y ngam katulong ti pamayakan kwa na. Jinky, inalam ka diti kwartak. Inkabil ko dito'y bulsa ti bag ko. Ngamawan matan. Awan inalalak. Pabasulan nakmanen. Damdamagak laang mat. Awan inalak. Daddy! Daddy! Oh, apay, Jinky. Ni Boy, pabasulan na ka ng tangkaw iti kwartana. Dinamag ko laang mat. Awan tinaktakaw ko a kwartana, Daddy. Hoy, sika, boy. Di mo pagtatakawan ni Jinky, Saan nga agtatakaw ti anak ko? Ayan nantay pagbaot ko. Sige, Daddy. Bautam ni Boy. Tanaglay nga agpabasol. Anya? Binaot na ka ni Uncle mo, Nardi? Mami, nagsakit. Apay, adda ka di inaramid mo adakas? Dinamag ko lang matkan ni Jinky. No inala na ti kwartak nga kabel ko iti bulsa ti bag ko. Hindi kwan. Nagungutan ni Uncle Narding. Kat pinaot nak. Ayan ni Jinky, takasarita. At siguro Jesselid na Mami. Sige, inak kasarita. Nardo, saan amay parbang tinaramid yo kiniboy? Binaot mo kit din.
Oh, anya ngay. Pudnumot gayam nga inala ni Jinky ti kwarta na. Tanagpulong pa'y gayam ti salbag nga ubing. Pudno nga inala ni Jinky ti kwarta na. Iso asaan arumbang abinaot mo. Panang disiplina ti inaramid ko, mama. Jay anak yu ti disiplinaan nyo. Ngam kasanuyo ngamin ang madisiplinaan ti anak yu. Kat di yun to pa'y madisiplinaan ti bagbagiyo. Aniya? Ni Boy, nadisiplina nga ubing. Saan akas iti anak yu? Iso ang mabalin ka di, Narding. Baliwan yun ti ugali yu. Kat isuro yu jay anak yu itinasayaat akababalin. Anya ti basol ko. Tatinong panak manang Angie. Di yu baliktadan ti pasama ka? Saan nga tatakaw di anak mi? Dayta ka di tinang tungpaam kanyak. Gapo tapat siyam ati anak ko ti madi ti aramid na. Talagamat! Awan babain nyo nga agina. Da kayo lang arudon ti makipagnanaad ditoy. Da kayo pa'y ti tangsit. Apay ka di akas ta ti ugali manang Angie. Di adal kamot iti kunak. Ngam apay akas laawan manaknakam mo. Anya! Sikat awan manaknakam na. Awan babain nyo nga agina. Makipagnanaad kayo lang ditoy. No agsasao ko. Kunamlan kukwam daytoy abalay. Kukwan ni mama daytoy. Saan mo ako kwa? Sikat ti rumbang nga agbain. Tada kayo ti madi ti aramid na. Gusto daytan. Sumardang kayon. Bagbagaan nyo, day tamanugang nyo, mama. Dita kayon. Mabit lang, Angie. Saan ka pa'y apumanaw? Tagsasarita tayo pa'y. Day talaang nalaing amanugang nyo ti kasarita yo, mama. Saan asyak? Dita kayon. Angie! Bayan yung mama. Awan denggan na asaw. Gapo ta isulaang ti husto ti aramid na. Joan. Di kay agdanag, mama. Makaano sak. Mama, itadyon kanyak dito abalay. Tako na yumat atawidak to. Wan, ngam saan pa'y nga ita. Kaanong to pa'y ngay? Into nagbalbaliw kayon nga agasawa. Nang runakan ka. Mama, Awan panggadam. Kat day tala makibarbar ka dati aramidam. Kasanulaangan ti biyag yun o kasta. At dangag pa'y so trabaho ni bakat mo. Ngam di namat amo asalimot-motan ti sweldo na. Kaadwan ani Joan ti aggas-gastos para iti kusina. nagadumatan nga ibagpagayo. Kanjak magustuhan ti ugali yung agasawa. Saan anasaya at ti panakilangin nyo kada Joan? Anya nga ron ti kayat yung mapasama kita, mama. Pumanaw kayo dito balay. Anya? Kukwak pa'y laang da ito abalay. Iso nga awan karbengam nga reklam. Ay, sana da kami ti papanawan nyo, mama. Nudikat da Joan. Tapnoan niya. Tapno siya ti pagbalinan nyo ababawnan. Ah, katurayak ngagbalbaliw ka. Sakbay nga ipatawid ko kan ka to'y balay. Nagrigat ng tunti kastoy. Marigata nak asyak la amin ng tiagkunay. Hindi ka nagreklamo. Siyak lang arudon ti mangmanggad. Trabaho pa'y amin dito balay. No apay kami nga imanugod ka apapanawon na tanin mama iji balay yung. Anya nga iti maramidak. Kat balay namat dayjay. Agtrabaho ka mo ta. Nang una tagab-abang kayo. Gastos ko la aminan. Awan masapulak at trabaho. Simple lang da ito'y pinatakderyo abalay. Ngam napintas. Wen, mama. Naimbaglaan ng tanabi iti nakalpas na. Kat mabalinin ti umakal. Ay, panawan dakgaya mo hindi tabalay. Mama, agin nasidag tayo laang. Iso nga awan pagdanagan mo. Awan ang trabaho nardo. Nagkakatulid yung opisina. Namuanda nga ada na bispal ko akwata. Kasan daytan? Kasanon ti panagbiag tayo? Sa kaisan akayat ni mama nga agsubli tayo di balay na. Agsapol ka iti panggada. Sagot ka mo ita.
Ngam no di ka agsapol iti kwarta, agsina talaangan. Uray si ka agsapol ka mat iti panggedam. Agsapol ta adwa No kumatada panggedam, sa anak kumamot anak kadispal ko iti kwarta. Jakmat imbaga akas ta ti aramidam. Basta agsapol ka iti panggedam, tano saan, agsina talaangan. Sige, mama. Agmerienda tayo iti palaaman. Nang isagana ako iti merienda tayo. Lola, isaganak ti Diyos yo. Agyaman na, kapo. Atoy, Lola. Agyaman na, kapo. Sige, mama. Ramanan nyo day talinutok apansit. Nasingpet ka, Joan. Nasaya at ka tao. Saan akas kini Angie? Naglablabas. Nga manya nga ita tinapasamak iti biyagda. Mama? Ipanakil na ka ti anak ko. Kat gaputan nasaya at ka. Agsingsingpet mat ijay abroad. Kat igagaad na tagtrabaho para kada kayo. Joan, inturturod ko ti imay. Tabarang gumatang ka iti lakok at tinapa. Ha? When Gumatangag. Imbag ka pa'y. Nagsaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Kaya't mo asawan. Awan asi ti Diyos kada kami. Iso amarigrigat kami unay itan. Naasi ti Diyos iti asino man, manang. Imbag ka pa'y. Awan pagparparikutam. Namsyak. Aging ga ita. Awan pa'y lapanggadan nila kay ko. Iso talagang agparikutak. Iso akas to'y latan tibiyag mi. Nang runa pa'y tanaikatak iti trabaho. Natangigak idikan ka. Ngam apalan ka itan. Taadayo anasaysaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Saya atam ti panakilangan mo iti asino man. Di ka agranggas ken mang pasakit. Di ka agaramid iti pakadadaulan tinagan mo, tapno naragsak ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 9. Tenglam ti pungtot mo, kinamaag ti panangipempen iti gura. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, aday ta, lakay. Naidendenten ti alad. Adapay ay maaramida ni Manong Roldan, kat nakaalad tan. Wan bakit? Imposible mat nga ikatin na tinayalad ta. Naimbaglaangan ata mapanda ka no makimisa. Kat saan da amalapdan ti aramidan ta. Limawan ti parangan tayo. Ay rumbaglaang Awanan maaramidan ti kabsat ko, tanalpasan ti alad. Ni, apay ngay lakay. Naidendan matan ti alad da Flora kabsat mo. Kat adapasit anaala iti sular tayo. Ay, unay inday ito yung naramid dagiti agasawa. Ay, unay matan ti kabsat mo lakay. Limipit matan ti paraangan tayo. Payman, kasaritak ni Flora. Ay, saanan lakay? Awan madlat denggan na. Sigurado nga agpukka-pukkaw tumanan. Nakababain. Ay, Mala, mabit lang tayo lukat ko ti ridaw. Tao mo nagtayon.
Sigurado ang nabannog kan anang hubba di taburidag ta. Mabit lang talag ti tulbag iti bag ko. Sige man bagat. Katapaman ang makainanaak. Inak kasarita da Flora. Flora, apay nga indandan yu ti alad yu. Naglawat ti pasat ti arubayan nga inaladan yu. Limipitan ti paraangan mi. Uray tadagamot dagiti dadakkel ta dayto. Ngam agpada ta iti kalawat ti bingay. Patas laeng. Ay namanong, saan kan nga agreklamo? Nalpasan ti panagalad mi. Siguro, sinugsugan na ka man ti asawa mga inmay dito'y balay. Tapno kasarita na, kanya. Sobra ka mat, Flora. Agum ka talaga. Uray takas iti nakunakon. Saan mo adaga? Tadaga dagiti dadakkel ta. Saan ka ama kontento iti impatawid dagiti naganak ta? Agawom pa iti para kanyak. Jak kayat ti apa ha? Isu ano awanen ti ibagam? Ingkan, tadyak kayat ti makiapakan ka. Ay na, Flora. Sa anak ang makiap-apakan ka. No di kat ibagbagak laang ti madi nga inaramid yung agasawa. Basta pumanaw kan. Tama nga noan niya pa'y ti maibagakan ka, manong. Siya kung ti mangikat iti alad, no diyo kayat nga ikatan. Kat isublik iti sigod, nga isumot ti rumbang. Padasam nga aramidon dayta. Tagubat ti mapasamak. Anya? Ibagbagakon, manong. Iti ka nito abaliwam ti alad. Talagang agugubat tayon. Sana may barbang daytoy. Isublik iti sigod ti alad. Talaga ka di, anakarit kan, Manong Roldan. Ang mga no kayat mo nga pinadas ta, Ni Paul, katadaig na abunang. Nuyalis mo day taalat. Agpipinadas tayon. Anyan ti kinagom dang agasawa. Nagasawaan dang agom. Naimbagtasan mo nga tuloy nga indandan ti alad lakay. Nakitak niya birat pul anak kaigam iti bunang. Ang mga numaylawaan kat madaksan ka. Nagmayat kat kuman atutupan. Hanggang nagkalma aklaan. Nasaya at ata na kapag panunot ka. Manumutlaan day nga iwalagas ngay. Hanggang jak kayat atutupan. Tamangan no kumarkaro ti kinadakas ti panunot da. Kat anya pa'y ti mapasamak. Nasaya at akas na tinapanunot mo lakay. Bayan tapay laang ti alad. Dumtang to ti panawen ang makaamiris da. Kat uray anya ti araramidan da. Kukwak ti inaguman da. Ala, ikarkararagan talat taidan. Asapay la kuma, taagbaliwan ti kinaagom da. Nay, nagsaya at ang taadan na tebang asabala kay. Mano abulig day tayong sangpot mo. Kat numula damanong mo day ta asaba. Awan tawi iti aglawlaw, iso at tinibako na. Iso pa'y nga ilako minton maluom da. Agasam nga itain na mabulig. Wan isopay? Hay, sapay nagdadakkel asaba. Sigurado amalako Igatang munto iti naimas asidaan. Ay wana! Sana bali at amulamot gayam ni manong ko. Di awan nga rod parikot. Wen Roldan, nakitak ni bayaw mo anang teba iti mulam asaba di tasurong. Di na mo nakitak, tanaglingudak adagos, jak impadlaw apalpaliiwa. Anya? Apag iso nga main ang naggapuak ijay umak. Kat idi malabsak jay kasabaam, nakitak at tebaan na ti sabaam. Saan akon ang nagtagtagaray, basta pinaliiw kulatan. Agyaman nakit impakaamom, nana. Inakitamot lang jay kasabaak. Tapan kak ti imbagayo. Di mulatan sasawan kan kwa na asyak tinangidanaw. Unang agbayso. Ado tinataba sa ba? Tinaba namat amin dagiti itba ko ma. Ay, anyan ti ugali ni Paula. Di daman laag mula, tapno adda pa kairanudan da. Ay, naskan akasaritak ni Paula. Saan ang mabalinday ito yung naramid na? Di ka man nagpabasol bayaw? Nakitam aya asyak tinang tibba kadag iti sabam, Di ka naglibak. Taada na kaimatang iti inaramid mo. Erwar mo dagiti saba, taited mo kanyak ti daduma.
Awan tinebak asabam. Apay ka di nga ipapilit mo nga dati na ba nila kay ko asabam manong? Agtatakaw ayat ti asawa? Nukas tayo latan nga agasawa. Awan na saya at apagturungan ti biyagyo. Ingkay mat ngamin makimisa. Tapno makasursuro kayo itinasaya at akababalin. Saan apasig a dinedemonyo ti panunot yo. Nuagsasao ka, kunamlan santo ka, pwe. Ala, ingkan manong. Taawan kinapudnot ipagpabasol mo kan nila kay ko. Anyamad tan lakay. Sika tinagmula ngam sabali tinagapit. Nagawan kat a konsensyada. Bayamon pa kay. Sana bale. Adupay ti sumaruno amatugba. Kasanon, numapan man ang tabaan ni Paul. Nas kanabantaya ko na. Kaslasaan kun ang mapalabas da ito'y lakay. Kaslakayat ko apagsasawan ida. Saanan, hindi mo idan tutupan. Lakay. Kinasarita idan. Namawan nagmamayan. Bayan talat ta idan. Uy, lakay. Kasano da ita? Ay, nalugi ta iti inapit ta anak. Nababa ti presyo tinatang ita. Winrod. Pag isulang arimar ti puunong ta nagmula. Nagmalas magtandi kastoy. Yung bagpay day takabsan mo. Takaslas sa anda awanan. Nakita ka nagdakkel tay bag abitbit na. Naggapuda gayam ijitsindaan. Nagado ti gatang da. Agparam magladay jay nga Amanda. Ipasikat na adakkel ti sweldo na iti opisina nga ayan na. Saan da nga rod awanan? Iso na pasikat na. Ako namlan baknang da. Yung kaman kit di dumawat iti sidaan tayo. Ang mga nakaluto dan. Ha? Ah, sige man nga paiso. Ibaon ko ti inauna nga anak ta. Anti Amanda, dumawatak man kano iti linuto yu asidaan. At iti pangikan nyo. Ha? Ni, nagdakkelan ang maloko? Yung baunak ni nanang anti. Ala kano tay kadakalanan ang malukong. Tapaikak kada kayo iti sidaan. Mala, mabit lang, taikat ta malukong yo, boy. Agyamanak anti. Huwan lakay. Nagdakkel ngamin ang malukong tay awit ni boy. Iso a pinunuklatan tapno umanay asidaan da. Nagpuskol at talaga ti rupa dagiti agasawa. Imbaon da pa iti anak da dumawat iti sidaan? Pinanunot ko lang nga para kadagiti anak da. Iso a pinunok ti malukong. Imbis asidaan tayo kumapainton rabi iti daduma. Ala, bayamon. Makanladay talakay. Sa anak kumamat nga agsawa iti kastoy. No nasaya at ti ugali da. Ipagpagapu talatan kadagiti anak da. Nagimasan ti sidain. Sinigang akarnit baboy. Sapay na pumpun no ti dakkel amalukong. Alaki din, mangantayon. Umanay day ta asidaan tayo, tanaga daw. Nagsayatan. Kastoy kumakanayon. Bayam. Taibaon kong tumanin ni Boy at dumawat, iti sidaan damanong roldan. Lakay, si kantulangan ti makimiting iji eskwilaan dagiti ubing inton bigan. Sana ka mabalin nga aglangan, tani. Nagado ti trabaho nga gururay kanya kay opisina. Sige, siyakon. Agyaman naklakay. Sapay agmalmalama kumainton bigat ijay garden ko. Alauna ti meeting. Sige, siyak nga rudan ti makimiting. Ala, maturog ta nga rudan lakay. Agpada ta na banog iti trabaho. Wan bagat. Ala, maturog tan. Intan lakay, nagadon ti pinusta akarabasa. Wan bakat. Bagkata kung ito isang asako. Kagudwa mo ta sa ako kanyag. Nadagsan, ngam ikarigata kapag katen. Kwarta maning da ito eh. Ilako ta, tay gatang ta itinaimas asidain tayo. Gubatang ka itilakok akarabasa, barawk. Karabasa, nana. Aday ta. Gumatang ka, tapno maksayan to'y lakok. Nagdagsan nga main. Nana. Nangalaan yu itila ko yu akarabasa. Mainlako kanyak da flora ken ni Paul.
ginatang ko amin na tainted na itinalaka. Iso nga, aganan siya klabas site. Anya? Inlako kan kada Flora kan Paul? Ay, uwan baraw. Nagadukan no timula da. Kasta ka di, nana. Mal, gumatang kantap no isupay amaksay tanay nagdagsan. Sige. Gulpiak deta sa nga laba alakom, nana. Ngamyawid mo pa'y laeng. Dagasak to inton malam. Bayada kitan. Apaya din mo pa'y layawad. Inakpay ngamin makimiting ije eskwelaan, nana. Isu adagasak to lang ije balayo inton malam. Alang nga rod barok. Bayadam nga rodan to isang kalabala ko. Gimatang akon iti gata, lakay. Kandado maarikado, tagataan taman di karabasa. Naimas nang runa ta adda karnina. Wan, lakay. Naimas ita ti sidaon tayo. Ay, no kumata nakatsambata ita iti apit taan nateng. O di nasaysaya at kuma. Inal daw kumaan naimas ti sidaon tayo. Tapno di na tay kanayon apasikatan ni Amanda. Nakalaslastog. Gaputa adda natalgad apanggadan na. Ala, agluto takit din. Mabisinan dagiti anak ta. Kalpasan ti meeting ije pagadalan. Intulod kong dagiti ubing dito'y balay. Kat naglayo na kanje ayan timulak a karabasa. Kat, Pudno nga adu tinaburas a bunga. Kat awan sa baling akin aramid, no di da Flora nga agasawa. anyan? Dagiti karabasa ije kusina. Bunga dagiti mulak. Ginatang ko kan ni Nana Salome. Inlako ka no da Flora kan Paul. Kayat mo asawan, tinakaw da? Anya pa'y ngay. Uy na, nagalas a talaga ti aramid da. Sana na mabalinti kastoy lakay. Makangagdan kanya ka talaga. Bakit? Mapanak itamat lang iti balay da. Agkalma ka lang bakit? Amang anuan niya ti pagbanagan ti ipapan mo iji balay da. Anya nga rin tinasayat nga aramidan ta. Ipabarangay ta idan? Tinasayaat. Duatan amapan iji balay da. Saan mi na mapalabas da ito'y nga aramid yung agasawa, Flora, Paul? Pagbalinanda kami gayam nga agtatakaw? Adda ni Nana Salome ang makapanaknak. Nga inlako yu kan kuana, dagiti tinakaw yu akarabasa mi. Nasauyo ka no? Amulayo. Ada ka di mulayo akarabasa? No adda, sige, itamat laang, mapantayo iti ayan ti mulayo. Ta ipakita yu kada kami nga adda mulayo. Asino ka kumaamang bilin kada kami iti kasta? Gapu ka di tadakkel ti sweldom iti trabahom? Iso anakarit kan? Ala, pumanaw kayon. Tawan oras mi ang makirinikir kada kayo. Kaano kayong agbalbaliw? Makitkita dagiti anak yu ti dakas nga aramid ken ugali yu. Kayat yu kadi, amatulad danto day takada kayo. Ha? Kaasi dagiti anak yu. No kastakit din ti masursuro da kada kayo. Pumanaw kayon! Panaw! Di ka agpukaw, Flora. Ha? Ayan nantay bunang mo, lakay! Sige, irwar mo ti bunang mo. Taagsango ta iti pangukuman. Anya? Imay kami tapno bagbagaan da kayo. Nga idyan yun ti dakas nga aramid kan ugali yo. Nga kastoy mati aramidan yo. Awan ka di ti panagbain yo? Flora, dakas ti aramid yu ang agasawa. Agbalbaliw kayon para kadagiti anak yu. Kas itinakuna ni Amanda. Saan kami nga imay ama ki apa? No di kat imay kami tapno bagbagaan da kayo. Iko Agbalbaliw kayon para kadagiti anak yu. Lakay, aging gayta, pampanunutot pa lang tinako na damanong roldan. Ay, agpaisumot ngamin nga agtatakaw ta. Namin adon adaras ang nagtakaw ta iti mula da. Idi pa ilaan nga agtaktakaw ta iti mula da. Husto ti kunada. Ang mga numatulad dagiti anak ta. Lakay, Iso sige. Nagbalbaliw tan bakit? kanamiris ko, nasipod pa'y, data tinatangsit. Napakumbaba dalat ta nga gasawa. Kaslawan gura da kadata, nga oray dakas ti ugali ta kadakwada. Wen nga rod. Kalmado dalat ta. Gaputa di da kaya ti makiapa.
Manipod ita. Samtan nga agtakaw. Kababain nga agpaiso. Kang runaan na. Amang ano tuladan dagiti anak ta. Kat maisagmak dalaang. Gusto ka bakit? Isungag balbaliwtan. Tanglam ti pungtot mo. Kinamaag ti mangipampan iti gora. No surotam dayta, masabsaban ti bumarbara a pungtot. Kat iti odi na, kapya ti ipaay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 23. Ti kinatangsit ti maysa a tao, kat iso ti mangibabaken kuana. Ngam ti addaan iti napakumbaba nga espiritu, kat mapadayawan to. Papagayam, intay tenggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampo iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, late man na ni Grace. May sa oras tayo ang mangururay kan kuana. Anya nga rod, kat Filipino time nga rod. Ay, nairuam ng tikasta nga ugali na. Hindi na respetuan ti oras tayo. Noawan pa lang, aging ga iti alas 10:30. Panawan tayo. Awan latan, makapauma mat ti kanayo na panangururay tayo kan kuana. Kababain mat ka ni manong driver nga itay payla ang alas 8 nga agururay. Anya, ibagaklaan niya na sumurot ton. Wanan anusan man nga commute. Hay, una yun. Imbati dakit din dagi ay kakadwa. Di daan mo di aguray. Ang bayad ako'y itiplete. Saan akong naagbay-bayad iti jeep? Di nang tumot laman law. Ha? Pakisuyo, bayad. Hay, una yan. Nakabangbangsit to'y katugaw ko. Ingato na pa'y mati iman na. Hay, Oh, hello. Oo, nakapurchase na ako. Kasasakay ko lang ng jeep. ay, big-bigat na susunod. Ipig sana pa'y matlaang ti O sa una. sige. Kaya't nansapay nga ipangag nga dakwar ka Bahala. na pag-purchase na. Hay, surun kun! Malpasan ti reunion tayo. Ang saan pala ang anak kasangpat ni Grace? Speaking, isunday ta sumungan. Ay, anya kalumutan. Imbati dakit din. Isupay di oras kung anagururay iti jeep kan taxi. Ay, sayang, naitsambang amin anadadal di kotse. Kasano kat nakabaybayag kamot namin. Datayo tinakato ka iti registration. Kat madimot ano datayo pa iti maladaw. Isubli yung Jay inted ko para iti transportation. Tadyak nakilugan kada kayo. Ha? Di kagdanag, isublik inton madamdama. Ni Grace matandagsaw. Siya, may saitan a branch manager itinalatak a panganan. Ay na, naduma-duma mutan a lugar tinapasyar ko dito Pilipinas. Mas daaw kayo siguro anya. Una yan. Sana kabimakot. Ang natibag baga ni Grace. Pasardang kumangagsaw. Mangibinglay tayo lang mat iti life updates tayo. Ay, anya nga iti ekspektaren tayo. Kat kastamot ti kababalin na iti high school tayo pay laeng. Ay, awan matlaang ti pagbalbaliwan na. Oo, iso ka din ni Layla. Ay na, anyamot ang titsuraan na.
Kasla bakbakit pa yun kada tayo iti sa nga pulo at awan. Awan nga tati sarming da iti balay na. Malagip ko kat agkatugaw kami idi senior high school. Ay na, nakalalaing idi. Ngamita, anya ngayon tinamnamayan na iti bagina. Ay, biyag, aya. Ay, nakauy-uyaw ka matlauna yan, Grace. Kat, ang paiso matibagbaga. Grace, saan ka kumamatakas ta? Saan arumbang nga uyawam ti padam a tao? Ay, unay kayo. Kasla kayo nakasingsing patla unay. Ha? Panawan kayo manlangan. Mabalin ka kadi akasarita, Grace. Oo, Layla. Si kagayam date na. Anya ti bagam. Kuwa ngamin, mabain ako ma. Nga... Oo, oray din unay asit gan. Ah? Mga kumatkat no anya ti ibagam. Kuwa. Mabalin ka di ang makitang dan, jay duwa nga anak ko, ija restaurant mo. Ha? Oray, dishwasher dala ko ma. Ay, pasensya kan. Ngam saan ko nakasapulan ti trabahador. Aduda una yan. Amangan no saan ko ang masweldoan iday tinasayahat. Kuwa. Ay, kasta ka di? O sige, salamat iti oras mo. Panawan ka nga rodan dito eh. Okay. Diyak kaya tikaskan ko na. Amangan ariyak pa'y dagiti mangan. Makita da nakadungtungri. Nardo, nawaya ka di nagluganan nyo itay nga imay? Wen? Makilugan ka kadi kada kami? Wen ko ma. Kan kwa. Jay ko nam nga isublim nga in-contribute ko. Oray saan mo nga isubli ti kagod no ta makilugan naklaangan kada kayo. Wen? O sige. Isublik ti kagudwa iti in-contribute mo. Anya ti kunam, Grace? Napunno kami. Addan dagiti nakasarita ka makikontribute para iti krudo. Pasensya kan, Grace, ha? Ano samlaangan ti agbirok iti daddo maapakiluganam. Damag ko kat adda paliga ti volleyball iti barangay. Ay, wan. Iso ti may sa proyekto da itaatawan. Kat? Kayat mo ta sumali ta? Wan Lin. Tapno mawat-wat taman mat. Nabayagan asa anak anagay-ayam kat. Uray siya. Kasla idi na palabas at 2 taon payla nga nakaayam akiti volleyball. Kadwa tayo gayam ni Grace. Wan nga agpayso. Agkurang tayo ngamin kadagiti player. Iso kapilitan nga isali tayo. Nalaing mat ngamin nga gayayam iti volleyball. Barang mayat ita akadwa. Idi ngamin high school tayo. Naungat no addaag kamali akakadwa na. Aywan. Malagip ko ti panang pukka-pukkaw na idi iti maysa akadwa tayo. Aday tan ni Grace. Umasidagan. Hello, teammates! Saya atin tayo ti agay-ayam inton madamdama. Kayat ko amala ti premyo ang most valuable player. Na, Kaslamat, iso ti kalaingan. Oops! Mine! Aray! Kunak amain! Saan ka mat ngamin ngaglisi? Nanayunan lakit nga rod ti puntos di kalaban tayo. Pasensya kan, Grace. Saan ko napansin ti ayan mo? Ha? Makisinukat ka man. Ni Jane langan ti sumrak. Saan mo matgayam nga amo tagay-ayam? Ha? Kat no itay pa'y lang agay ay ayam ni Jane. Saya atam nga rod tagay-ayam. Yes! Yahoo! Nangabak tayo! Naglaing ka talaga nga agay ayam iti volleyball, Jane. saan mo't unay? Mayat lang amin ti teamwork tayo. Congratulations! Pangay na nga ba kayo iti umuna alaban nyo? Shakti makaam mo iti pangaldawan tayo. Thank you, Nardo. O sige, mapantayo ijay restaurant ko. Ta ijay tayo amangan. Isupay mo't aswel doon dagiti empleyado no ijay tayo amangan. Wana? Ay na, agyaman kami unay, Nardo. O sige, ayabak dagiti kakadwa tayo. Taintay manganan. Awan ka din na yung ti order yo, ma'am, sir.
Awanen. Okay. Ngamdan tanto pa'y order yo, ay abandaklat ta. Okay. Enjoy. Aywan, nadamag yu ka din. Ti anya, Grace. At daman gaya man anak ni Layla. Ay, kat, mayat Anya mayat. Kurang laangan ti may sakit mabalindan ti mangbukal iti basketball team. Hay, amuyo, imay da idikalman ditoy. Hay, nakakaasi ti langada. Kadwa na ti duwang anak na anak kadungdung rit. Kasta ka di? Ala. Gusto pala dayta. Mangan tayo kid din. Amok amabisin kayon. Ken nabannog kayo anagay ayam itay. Itan ti championship game nyo. Sapay kumata da kayo ti mangabak. Wala, da kami ti mga bak. Tadaak analaing nga agay ayam. Ha? Agsao ka manan, Grace. Adayo ang nalalaing mat ni Jane ang sika. At ado ti puntos na idi napalabas nga ay ayam tayo. Oy, saan asikati ka sa Oaklin? Di ka sumungsungpat no saan asikati ka sarsarita. Ala, husto daytan. Intayo kit din ag-warm up. May salangin na puntos, Jane! Mga baktayon! Saya atam ti ag-serve, Jane! Go, Jane! Naglay nga talaga ni Jane! Sandan ay pasubli ti bola! Nangabak kami matlangan! Yes! Champion tayo! Agyaman kami kadag ito ataraon Grace. Nairaman akpay. Nauray sa anak mata nakiayayam. Awan anyaman na. Tangay siyak ti kabaknangan ititimi. Rumbang lang asyak ti agpakan. Parang maga talaga. Kasla saan punto kay ang maalimon to ipakapaulad ko. Wanyag pa so. Ayaman ko ni Grace. Wan gayam. Talang malagip ko. Naibaga ka din dagiti anak yo nga damiting tayo iti pagadalan da inton bigat. Uwan. Naibagan ti anak ko idi kalman. Iso nga agpakanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, rumbang asyak ti ibuto siya a PTA president. Anya? Jane, sikat i-nominate ko kas PTA president, ha? Ha? Amangan mo saan ko ang maaramid dagiti responsibilidad ko. Di ka man. Kabaalam dayta. Madam Chair, may I nominate myself as the PTA president? Nene. Talaga, dakkel mo ti panagtalag na iti bagyo. Aguray ka man, ta-nominate ko ni Jane. Madam, may I nominate Miss Jane as the PTA president? Duha kayo matan ana i-nominate. Sino nga iti ibutos ko? Damagang pailaang mat. Kat ni Jane apay, kayat mo ani Grace ana para magti agbali na PTA president? Ay, tiyak kayat Mas kayat ko ni Jane malaksid ana pa kumbaba. Responsable pay. Magida ito yan. Apay ani Jane ti kayat yu at president. Kat no mas ado ti kwarta, kanawan pay unay trabaho. Iso ang maasikasok ti responsibilidad. Pinakan kayo pa'y mat iji restaurant ko. Na, pakasla isinger mo pa'y mat ti impakan mo iji restaurant mo. Aguray ka man, tabayadak ti kinan ko idi na minsan nga aldaw. Grace, kastoy nay. Saan mat apinaadwan iti kwarta tinagbasaran ni? Malaksid, anasaysaya at ti kababalin ni Jane. At adda nga agtalek kami iti abilidad na. Amang tungpal kadag iti responsibilidad na. Kas PTA president. Anya? Agpaiso ti ko na ni Nardo. An-anwon mi nga iti kinaado ti kwartam no saan mat anasaya at ti kababalin mo. Ti tao asaan anapakumbaba, kat awan pagturungan na. Ngam ti tao nga ammo na ti agpakumbaba, idaydayaw ti kaaduhan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Leonard Rebutazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.